Kutawuchuba tinkonzo taleli bandla litawutsatsa emaviki lamatsatfu. Kulandzela kutsi umholi welibandla lakaShembe uNyazi Lwezulu afike kuleli ngalesibili ubese sewuvusela ingonyama esigodlweni kaLozitha ngalesine kusihlwa. Lo mholi waleli bandla Luthandwa aphindze ahlonishwe netinkulungwane temawulungalo kuleli nangephandle kwakuleli utawuhola lichungechunge lwetinkonzo letitawuba yingcenye yemthandazo lotawutsatsa emaviki lamatsatfu esabelweni lokuyindlungulo yaleli bandla eBethani. Uvusele ingonyama ahambisana namake walo libandla leManazaretha nebafundisi belibandla labo bakuleli nebaseNingizimu Afrika. Silo semhlaba besingethwe bantu benkhosi nebafundisi benhlangano iLeague of Churches. Ingonyama ibese seyivele yalwemukela uNyazi Lwezulu njengoba eselivele lifikile kuleli yabonga libandla leManazaretha ngekubiyela live leSwatini ngemthandazo. Yawathi ukuthi ngibeke wona umthandazo uma umthandazo siphila ngawo sibani waphinda ngaphandle komthandazo nalethi umthandazo iyakhuluma nithenele ukuthi nawuhlala emaviki lapha eSwatini ibe lithandaza sikade ukuthi nanifika nithandaza nishaya amaculo tonke netinto letingakalungi tiyabalela niphindze nikhona njalo njengoba benikhona eminyakeni lophelile siyafisa ukuthi umsebenzi wemthandazo uhambe kahle niphatheke kahle kangwane ukuthi ngemukelekile kakhulu uNyazi Lwezulu. uNyazi Lwezulu luphakamise sibongo emakhosini ngemphatho lethokomele letholwa ngileli bandla uma liletha umthandazo kuleli. Mina ngokubukela izandla ezimhlophe ezimele siyazi masifike la kwelakangwane sifika sithokoze sihambe sithokozile sibonga uthando izwi yabamali isilo sakangwane no clears ngendlela uthando sibona besithanda ngalo basibona samaswazi sibona ngendlela esithanda ngayo ngelizwe unathi siyamthanda futhi simthanda Kubhekeke ukuthi uNyazi Lwezulu luhlanganyele namakhosi elive etinkonzweni teSabatha nemgido wamaNazaretha. Letinkonzo letawutsatsa emalanga lamabili tawubanjelwa esigodlweni eLidzidzini ngempelasonto yamhlanga tisikhombisa kuya kumhlanga tisiphohlongo enyangeni letako. Buholi belibandla leManazaretha bukhiphe isimemo esiveni ukuthi wonke muntu wemukelekile emthandazweni walonyaka lotawutsatsa emaviki lamatsatfu. Akuphathelekile ukuthi ulunga lelibandla noma cha njengoba uNyazi Lwezulu alibandlulula umuntu. Buthembisene ukuthi itinkonzo talonyaka tawugucula timpilo talabaningi nekuthi kunalawo maswati latawutalwa kabusha athathe kuba tidalo letinsha nekwempapatiso welibandla lotawushicilela ukuthi sekangemalunga elibandla ngalokuphelele. Lubika kwethu Ndzabeni ngisandile Makhanya naThemba Mamba esigodlweni kaLozitha.